Aisha. Aisha. Karame. Bina. Guhamagara umunsi wose. Nkaho utari mu nzu. Matwe yabaye. Ko mvugana bisobanura kino munsi. Ko warakaze. Mariya kuntu yaranje turye. Genda giye mu kazi. Ngo uvuze? Mariya kuntu yaranje turye. Dore byakomeye muri no minsi. Tukuyeranje turye. Nyanya z'igihumbi, intoryi z'igihumbi. Aya rakurikiza. Nyanya z'iki? Z'igihumbi. Kuva rya nyanya z'igihumbi. Ese inyanya nimba tuguza 500, sese tomate ntabwo ari 500 nayo. Kurusha kunya ko amafaranga angana gutya tutarya. Angana gutya. Ni menshi, urabona ari menshi. Nta Okay, ntacyo ugenda nawe uhahe. Uze unyohereze ibyo kurya ndatera. Ndabwo iki gihe. Nje guha. Ariko reka vuga gato. Oya mafaranga yavamo ibiryo byo kurya kubiza. Ko nkuzi utagaruka vuba. Harimo ibya satana nijoro ndabizi, sibyo? Kutanya gutomboka. Oya, wait. Harimo n'ibya nijoro. Harimo n'ibya nijoro. Mbabarira amafaranga yabuze muri minsi. Nanjye mbabarira yarabuze. Ntabwo bindeba ariko waze hano ngo utunga n'umuryango uri hano. Ayo mafaranga yahaza nde wowe? Wowe uri wenyine se amafaranga yaguhaza? Akuyi, ahubwo mwaribonye muri no minsi. Heki. La? Wenda arimo ibiryo byawe wenyine. Genda muri restaurant urye undeke ngewe nta. Ubu ushaka kumira ko amafaranga ugiye mu miduha utaha utaza. Nyagasa nyiri mwe niba ngenda va iyo kunyagasa. Nyamirambo ujya mu miduha. Hano turi niko simu. None mu gihe turi muri crise mu rugo. Nago turarya nago turaho mbese. Ngize imana naye gaye make yarabonetse utajya gusakuza. Matiki. Tije. Ugiye n'amaguru nago wageraye. Kuswa mfashe nk'akarima k'igikoni we. Reka rero nkubwire. Oya yagumana ntacyo amariye. Nagusha okay. Bireke. Nko turebe kuri mu mpinga. Aho kugira ngo ngende nsebera ahantu bahahira. Yagumana urye uze kuzuhaza nari ndaburana nta kibazo. Kana ni soro ufite. Muti ko nguyabewe ubu nabandi mafaranga ufite. Nahandi mafaranga mfite. Shaka umwiranje we nasabi. Natsabashemo. Ariko nyagasani. None nsabi nibiri cyarya urabyibagiwe? We, nsabi. Enda. Umwana w'imusanze reka naze agutuke. Enda hano. Chugo nenze. Sa. Itonde. Nitonde iki? Harandi wambaye harandi. Kanyenje kuvuga ntuke sigaye mvuga mvugiremo. Kakacanora. Tayicana. Ndabaza. Reka dusenge. Mana yacu nari mu mirimo hanze. Ndi kwikorera ibintu byanje niturije baranyakuye. Ngo ngaho ngo ninzanga. Je ko njanga hari ico ntejeje amahani. Ndakwinginze rero ntagira unzana ibintu by'amahani canga ibyinka yarembye. Niba ari amahoro gahindanga. Bw'ejo ya hano nawe urayiziraga ujura yanga nico kigezwe. Ngo rero ndi mu mahoro gawe. Amen. Akuswe uri seriye no gusenga. None tudasenga. Vuga nta kibazo. Nagwa ijambo. Uretse kwiha rubanda. Ntacyo mubuze gusakuza guca kuko ibyo ntabyo se. Ndashaka kubaza. Kubaza witonze. Nsa. Amafaranga 2500 nago bigihaha. Nanje ndajya. Ntacyo. Nanje ndajya. Wambariyemo? Goko. Sensa, tuvugisha ukuri. Sibyo? Igihumbi cyawe. None oya itonde. Harimo amata n'amandazi ariko. Sibyo? Nyina itonde. Hagase. Amata n'amandazi mwe murya breakfast yari mu gitondo murabere muri crise kubera. Breakfast y'igikoma gusa twanyweye. Ifu yo irahari. Tuteka igikoma se. Atazagira ugira ngo muri urugo baragwana. Rega muri n'abapatoro. Kuzi kunyuraga hano hanze bari kwiyemera bakavuga bati iwanyu
naje nkababwira intiwa mujye menya ko abantu baba bari muri crise n'amafaranga bahari kuboneka muri minsi wagira crise wavuga ngo abantu babiri barajya nanje ndimo babiri nawe arimo nawe aha tsa ako mujye arimo etonde mujye guhahira mu miduha uri kubyumva turi kose mugara kuri bya bitoki baba badandije bara hasi n'ibijumba nago twarye itike yo kuja yose yora mwagenda amaguru ariko mwe muri mubiki nese yakankubaza wa wajye ukabihaha n'amaguru ukatuzanira umva nkubwire nabyo ukubwira umva nkubwire zongera gusiga ipasho hanga ukaza naho umuntu ngagutyo uzayireka kugira ngo umane amafaranga uzajye washize abandi bagore barishanga none rumwaka nkubwire reka nkubwire nimba kuntunga bikunaniye nansabe nasubira iwabo mu cyure nanjye iwacu hakujya zira cyangwa mukagenda bose mumaze cyanga nimudashaka ikintu icara hano icara hano amafaranga yawe yagumane njye nansa turaza kwiyarura nta soni nsa unamu nafite akazi akagira none se amafaranga yakira he okay wait muyagumane umva nkubwire ntabyo ari amafaranga ajya ndashaka kumenyana amafaranga ajya ndashaka kumenyana amafaranga ajya turi muri crise we nandi bamaze amezi rero bataduhemba wait batabahemba sa murashaka wabyenye kubuja kare kare ngendera ntabwo uri mufana reka ndagushota ari ndagushota se ndi kimuganga vamuzira ngende ntabwo ndi muve munsi ariko murarya ntabwo murya turarya kandi ntabwo tujya ku mafaranga yo ngana no gutyo okay mushaka aho murya umva mubwire ndagusaka pe ushaka kunsaka ndagusaka kashaka kubona iyi nzu bari gutonganira ibihumbi yewe datawe ndamukubita ariko nyine kurwana bije nsa abandi bagore babuze n'umuntu wasigira 500 baragasigira nzira ikigabo gisigaye gihugiye mu bicyungu koko ntagwana mutagwana mpfa kujya saa sita reka mubwire n'amafaranga urumva ari butumarire ikigo kira ugiye se kandi narinje ngo tube tuganira nari niriwe mu rugo nari mvuze ngo nze tube tuganiraho gatoya ariko ntabwo urugo waganira mu nanjye ese byagenze bite ko mbona wowe utarwiyambitse nimba narashatse nimba naratoraguye sinzi nta kintu kizima umuntu yifitiye ni ukuvuga ngo ndubatse kandi nubatswe uvuze akantu ko gushaka naye numva nagutera ingabo mu bitugu ese bikugendekeye gute hano indani 2500 ntabwo bihaha 2500 nibyo usigase shawe wowe uracyafite amahirwe abandi babasigira 5 ugasanga nta n'ikintu umuhereza 5 ugasanga yagutekeye ubugari n'inyanya icyo cy'ubugari kigura ngaye nibyo nanze jewe siga amafaranga nsaga bamaye ibintu by'ibishimbo twaraziwe kiramani twaraziwe ndimo ndabikubwira twaraziwe abasiga 500 barashaka kurya nk'abantu bakize kandi nta kintu dufite njye narinzi ko ibyo ngibyo biri hari iwanjye gusa nawe wabona uko bimeze byiko rero ko bimeze njye nukuvuga ngo dufite akarima k'igikoni wanjye musigira 500 nkasanga yaguze inusu y'ubugari n'imboga shazi nakaranze zisharira ko twajwemo njye sinzi wagira ngo hari ushaka urugo ukagira ngo nigereze ujemo ko mabo wazaje uracisha mukaja ku rusengero kaja gusenga senge kira kigabo kuko hari ibyo mubaga muri kubona mukabibonera imbere kandi hari ibindi biri inyuma yabyo kuba umuntu ari kugwereza 2200 ngaye ngo je guhaha nta ruko ari gafite gusa noze wambwira ngo amafaranga gose akoreraga ni 2200 ngaye afite ahubwo nyuma y'ibyo ngibyo byose turi ku itariki zingahe ku buryo nta mafaranga afite hari icaba kibiri inyuma kandi ugomba kwitegereza n'amaso gawe ukabaza n'Imana ukayibwira Mana nshaka kugira ngo urugo rwanje rubeho neza none umugabo uri kwizanijwe 2000 agandi gari kujaye
umugabo utanywaga inzoga. Atanywa inzoga. Ubu se urambwira ko inzu mwarangije kubaka, hari izindi muri kubaka? Nazo. None gari kujayo. Ubundi se agiye hano masaha. Tuvugishije ukuri. Ngiyewe imbere nazo ubundi niba avuze ngo aratetse koko sibyo akaba asimbutse izisaha arabijyaho arabijyaho bitakonje. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe agiraga izindi mibare adashaka kugira ngo uzanamenyeho n'umunsi nagumwe. Nubwo mubaga muri gushondana ahanganje ndarebaga nkamwitegereza mu maso kubera ari ukuntu ndebaga umuntu mu ijisho nkinjiramo nkagira abo ijisho ribaga rifatiye ririho n'imitsi zimaze guca nkavuga ne uyu muntu ibintu ndi kumwitegereza muri ubundi muri no minsi rero atarahindutse asigaye yitwara nabwo. Uko guhinduka rero gufite imvano. Wubaka urugo ukagira ngo ni gereza wiyubakiye guhatanamo ko twajwemo. Sinzi nta naho wakwirukanyira ngiye niyo ngize ngo ndasohotse antanga imbere yirukanye nk'umuyarangurikiye neza ari gusakuza. baratwica kiramani, baratwica abagore. Niba umuntu ari busubire mu busore, niba turi bukore iki byanyobeye cyaruta umuntu agasubira mu busore, umuntu abusiga bura n'ukuntu yirira ibyana. Arakwemerera se ntari bugukurikire ngenda ndakubwiye ngo ndasohoka nafata ibaga nawe ngasanga yantanze imbere. We niba ufite amahirwe, niba ubona usohoka ko kwihorera, irukanka kizwa n'amaguru. Nico ugomba kwigaho. Naho kwiga ku bibazo biri kuba ntaco bizagufasha ubwo we iga niki kiri gutuma ibibazo biba. Nzajya gusenga nako. Uzaje gusenga. Hari nibyo nawe ufite kwikorera nk'umuntu w'umugore. Ibiki nzakurikira umugabo. Iperereza. Iperereza se gute? Ukamukurikira ubu si nk'ubu ndirirwa ndakora iki? Ahubwo wowe ukamukurikira. Umugabo utanywa inzoga ntasho utagira. Nzamenya mubaza kwandi. Reka nze nkwereke. Reka ugu munsi ngende. Si yari yavuze ngo araje kwenda telefone iri hano haraguru kwa Karori. Ubu ni yari. Hari igisoro. Ahitaga guma ku gisoro. Reka nje kumucungera ku gisoro, nava ku gisoro. Je mukurikirane ngo menye ari kuva he hakaje kava he hakaje. Ico kuba narajya co ndacihangana. Ese wase nkajya kwisengera. Igenda ntaco bura kuba mu mana nibyo. Kwa papa ngo kingi. Ntaco rija gusenga. Basengera hano habiri. N'umunsi rero ndabaza nakumva ari inshuti mbasengeye Nyakabanda cyangwa basengeye Kivugizo. Urabaza. Ndabaza. Nyine turahurira hano mvuye gusenga. Mubaga muri kubaho gute? Nurumva turahura no mvuye gusenga akira ubwo niwe uri buhanye nushaka uyabike. Umva ntago ndi buryo ngiye kwiyiriza sibyo? Genda nkurikira umugabo wanjye gakoze. Kibazo. Cyakoze koko sa harimo ikibazo pe ntago byari bisanzwe. Kwisengera. Ibibazo. Nese turicara he tuganire nibura. Cyazo naye nje kureba umuntu turaza kuvugana nacyo ndakubwira nimva. Ese kirane nese ubwo waritse nka guherekeza nibura mwana. Mwerekeza ntacyo ubwo ngenda nyine nanjye reka ngaruke ryarisa nyane mugoroba nayo coco gusigi kwera abandi barasiga ko kirasiga 2500 abandi barasiga 10,000 wewe ngo 1000 coco gusa reka nze nkwereke Odi Abaha Yegwe Ese ni karibu Oya da Karibu si kandi Karibu Yamwe ba Ukomere cyane kutagitanga karibu byagenze biti Reka sha ibintu byarakaze ku mpande zombi Ahubwo mwa dore ngo amateka ga Titanic Wabonye Nibwo bwato bwa mbere bunini bwabayeho mu mateka gisi None si biri none bisobango bikumarira iki Ibi rero bingana na bwabujije bwa munywanyi wawe naka kanya leta ecara yararagiye
tudahuye nyine arimo agenda ari kujya umenya ko ikibazo kimubayeho nk'uko akisobanuriye nawe cyakubaho. Erega buriya abagabo duhura n'ibibazo byinshi kuba utarashakana n'ubwo wabyumva. Dore uyu mugabo w'inzobe ntabwo biba byoroshye. Abagabo b'inzobe babazanye ku yihe ngoma nkamwe ko kera umwami yababambishaga cyane nubwo musomaga amateka. Mwese ibyo bihuriye n'ibyo turimo kuvuga Nsabiwe. Ubuyobe bwanjye no kuba ndi umugabo bihuriye. Ubuyobe urama karibu ninjire se uje kwenda iki? Nsabi rero reka mubwire. Buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo hari abagabo ntiyapfa abandi. Bitegwa. Bitegwa. Mine ndimo ndavuga niba ubonye mugenzi wawe agize ikibazo uba ugomba no kuzuga koma ukamenya ese abasize bameze neza bari amahoro. Nicyo kingenza hano ubu ntugire ngo hari ikindi. Ndi umuturanyi mwizerega ntabwo nakumva urugo rwahiye ngo nirukanka. Kankoresha amatwi abiri. Ngahavuye mpaje. Ndimo ndavuga niba umugabo wawe agize mugenzi wawe agize ikibazo. Havuye ukahaje. Nawe nyine ujya kureba uko byagenze niba n'abasigaye ubahumuriza. Wambwira ngo mupfuye mute koko. Mwazuka. Kayese ari bugufi. Ntabwo ndi gusobanukira ibintu uri. Aravugwa ngo ni mwihane inzira z'ikigengo. Nge nandese. Ntawe mvuze. Ngushinjije iki? Ngama karibu niyinjira. Ese mabuja warahari? Ariko izi karibu zaje none. Nje gusuhuza mabuja wawe rega sinzi impamvu ngwamba wabanye umuryango uhagaze. Mabuja. Yakobuje. Nsabi urareka ninjire se musuhuze nongere nigendere menye niba nameze neza. Ndi kwisomera ibya Titanic. Niba urugushaka kumenya amateka gabura bwato ngere nawe ngusomere. Neco kwinjira cyo nta kirimo. Kandi n'ubukurikiyeho n'ubundi buzaza. Ubwonko bwawe nibuje ku murongo. Nibushaka indaya. Uje yubijyogo. Sensa ugiye kunyubaho none unyita indaya ndi umuturanyi mwiza muri uru rugo banyuba ugiye gute. Ese ndi umuturanyi wanyu simba hano. Ejo ko twari ibijye bitari mu munyuze. None se warampamagaye uza mu rugo ngo nsaba umunyu ndawukwima. Ni ikihe kibazo muri dutanye nge nawe? Ahubwo mbaza ngo ibyo wasanze mu rugo uramenye ntuzabivuge. Ase kuri kuvugira mu migano umundi watoboye ukambira mu Ukongeza radio kumanywa kurani ko bacurangaga. Wayize ugashiramo indirimbo z'Imana. None se ibyo ngibyo bigutwaye iki wowe? Sa ubwo wari ugaramye hejuru niwe bifite ibyo bitwaye nje ntacyo. Naye mbwa niri bumunteze. None se ni karibu? Ngo karibu yabwendeke. Ndukubwenguza muri iyi. Akoze sinduke. Ikashe se uri ni biki? Devo ni wowe? Muraho kuri iminsi. Murakomeye. Ndisawa. Ni karibu. Gutesha umutwe? Nsabi se sumuzi. Ntabwo uze siyeshe cy'umugabo wanjye. Subizwa. Akanya wabyibagiye ni karibu de. Stari. Mwari mumeze mutese? Baraho bameze neza n'amahoro. Narimvuze nireka nanyuze ku rugo ndavuga. Nguzo dusuhuze. Akanya zubaye ikibo. Ubwo uvuganire kanze ndebe niba mwaramutse neza. Turamahoro twaramutse neza ibintu byose biri ku murongo. Naho ubundi narinyuze ara ku muhanda ndavuganire kanze mbasuhuze mbaza uko mwaramutse. Abaciyemo ni turamahoro tumeze neza nta kibazo na kimwe dufite. Wapeje abantu. Bava hejuru. Nta kibazo. Buriya iyo baturanye gutya ntabwo ugomba kumara iminsi ibiri utaramenya ngo bameze bate. Ko ni ikibazo. Ni ikibazo nk'uko ngubu mbamaze igihe ntajya mu kazi vuga nibura reka nze mu baturanyi. Aza kugakorera anga. Ishiti yawe rero usanze igiye. Yego. Hari kabisa. Babuje rero twakwigana. None ndi gusoma ibintu bijanye na Titanic. Titanic ariko nawe yamenya amateka ga Titanic. Bwa Titanic bwari bwo bwato bunini bwa mbere kuri iyi si. Iyo Titanic iramuka igiye, Titanic yarira bari yo bwato bwa mbere bubayeho mu mateka bw'isi. Umwami yabwiye abantu ati njewe nshaka kubaka ikintu gikomeye cyane. Nshaka kubaka ikintu gikomeye cyane ku buryo abantu b'isi bose bazaje barakibona bagatangara. Bubaka ubwato bunini cyane. Burebu umuntu wabwubatse akora ikosa ryo kwibesha buri Imana yacu ntahinegurizwaga izuru habe na gato. We yaravuze ati nje ubu bwato nubatse haba ku isi haba mu ijuru n'Imana ubwayo ntaho yakubaka ikintu nk'iki ngiki. Imana ubwayo
yabivuze mpari Imana bigera abararangije kubivuga ako kanya tukiri aho ngaho tukiri muri ibyo tuba tugiye mu bwato bwato tubugeze mu guca bugiye butsimbutse baza ngo byagenze gute genze naturasi ufite agura kabara bo cyinjira mu mazi bwato bwaragiye jugu no kurubura ngo pi bukigonga abimbere ngo pi abinyuma ngo pi baturagarutse imbere ndi kumwe na Rose ati Jacques none ndavuga ni none wowe se kugonze ubwo twatangiye kurohama turarohama bo bwato nta n'umunsi n'ukunako bwagiye kubera uwo mugabo wari wavuze ngo nje ngo ninja bubatse ibintu bikomeye ku isi Imana itimwereka ko ntago bayizanaga ibyo kuvuga ngo ntabwo yegeranye nabikubwiye nta ibyo bihwanye na ca gishushanyo mbaza ngo igishushanyo byo bimeze bite byanjye by'ubwato byanjye mbaza iby'igishushanyo cyane Nebukadinezari nabyo ndabisobanura Nebukadinezari buraya yari himbaje cyane yari yamaze gufata ibihugu byose yabigize ibye afite za empire ntawe wapfa kumva ibyari byo no mu gifaransa empire ntabwo muzo umugabo Nebukadinezari muri Bibiliya je Bibiliya si nisoma rya Yetsa nta cunda gwa amateka muramumagate tsabi guno Nebukadinezari kunya kura ngo dukora niki tsari kubareka nyine David tukaza tukaganira nanje ariko no kuganira ntacu nakubwira Nebukadinezari kuri bimeze Nebukadinezari kubaka igishushanyo ndacakubwira noneho Nebukadinezari baramubwira bati Nebukadinezari uri murimo n'amafuti ndetse warengereye uri kubaka igishushanyo naho uri umwami w'icubahiro cyo hejuru ku buryo wakubaka igishushanyo Nebukadinezari arakanira arakomeza aravuga ngo cenga igishushanyo ndacubaka